yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. G1 Solimagamo Ibitra channel, G1 Solimagamo Ibitra presenter. Amukela hinkwako la mi vona ka mi ri kona, subscribe and mi follow channel, mi tlhela mi joina ku va ti membership. Yin'wana ya ti channel leti mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona namuntlha hina Sergeant Rikhotso kwala ka G1 Solimagamo channel. Hi kombela mi xeweta vayingiseri Sergeant. Ya riperile vayingiseri aka channel ya G1 Solimagamo. Madyambu lamanene hinkwako lava nga langusa va ri kona. Inkomu. Mi khomele yini namuntlha? Inkomu G1 hi huma ka vhiki leri ri vonaka ku ingaku a ri nga tiki ku fika kwalano. Ka xifundzatsongo xa Vhembe ku lo va na mhangu yin'we leyi nga humelela vhiki leri nga hundza a ka Malamulele kun'wana ka ndhawu yo nwela kona byala laha ku nga kumeka wa xinuna a hundze emisaveni. Matako xa ka vhiki leri nga hundza hi Musumbunuko. Xivangelo xa rifu xi ta tivisiwa va ndyangu kambe ku ya hi swiviko i munhu loyi a nga voniwa aka ndhawu yeleyo a karhi a nwela byala, kambe loko se hi siku leri tlhandlamako kumbe loko ri ya ku xeni maphorisa ya vitaniwini lava nga fika va kuma ku na ntsumbu wa munhu wa xinuna loyi a nga kumeka a hundze emisaveni ku ri na mabodhlele ya byala kwala kusuhi na yena, kambe vulavisisi byi le ku yena emahlweni aka mhangu yeleyo. Kasi mhangu ya vumbirhi leyi nga humelela yi humelelele a Litsitele a handlekana ka Tzaneen laha ku nga kumeka wa xisati kumbe xana kokwana wa malembe ya 71 hi vukhale 71 years a nga kumeka a hundze emisaveni. Ku ya hi swiviko hi siku leri ya ra ti 4 ta kumbe xana siku ra vumune n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2025 wa xinuna loyi ku nga n'wana aka mufi i kumeka a suka aka ndhawu leyi a tshamaka yona akaya a ya ku hungaseni ka ndhawu ya le kusuhani laha kumeka ku karhi ku xavisiwa byala, kambe kusuka ka yena i kombise timhaka ta ku a suka hikuva ku fambe gezi sweswiya swa va load reduction. A ku vuyeni ka yena loko a vuya i fike a kuma ku mutswari wa yena va lovile naswona va le xidziveni xa ngati na mpahla leyi a va yi mbarile yi tikomba se yi nga ha ri leswi a yi ri swona kumbe xana a va mbale mpahla hafu. Loko a karhi a ringeta ku xiyisisa na ku lavisisa ku nga va ku endleke yini i kume ku mutswari wa yena va tlhaveteriwe swinene, va na timbanga leti ti kombaka ku tirhisiwe xitlhavatlhavani xa matimba leswi va nga swi tiveki ku i yini xi nga tirhisiwa. Ku veke vitaniwa maphorisa, la maphorisa ya Litsitele ya nga fika ya pfula nandzu wa ku dlayiwa ka munhu laha ka nkarhi wa sweswi ko ka nga si khomiwa miehleketeleriwa ku komberiwa mani na mani loyi a nga tshukaku a ri na vuxokoxoko lebyi nga ta pfuna maphorisa ku endlela ku va ehleketeleriwa lava nga na vutihlamuleri va kumeka va khomiwa. Handle ka swona maphorisa ya ka Malamulele mundzuku hi vitaniwile a Gumbani. Ku na papila leri nga fika a police station ya ka Malamulele, kambe ku ya hi nkarhi lowu a wu kombisiwile ku kombisiwe ku i nkarhi wa 4 na ndzhenga laha hi nga kombela nkarhi a vuyiseriwa ndzhaku ku ta va ku ri nkarhi wa 10 na nhlekani. Xikongomelonkulu xa xirhambo lexi xi tiva hi vaakatiko, kambe G1 hi rata kombisa swinene ku tanihi maphorisa ya Afrika-Dzonga hi kona ku korhokela vaakatiko. Loko ku ri na ku hambana hi miehleketo hi nga tirhisi matimba, swi vula ku sweswi hi ya ka nhlengeletano leyi hi ngo lo rhambiwa, kambe vaakatiko va tikomba hi nga ku va na mavonelo yo hambana, kambe hi ku ya hi papila leri hi nga ri kuma ri komba ku ya lonjiwa CPF ku ya kondloteriwa ntirhisano a xikarhi ka maphorisa na vaakatiko laha hi tshembaka swinene ku i swilo leswi nga ta famba kahle. Kambe loko ku ri na agenda leyi nga riki kahle yi va yi nga ha tshamisekanga, ha swi twisisa na ku swi tekela nhlokweni hi nkarhi lowu hi nga ta fika hi wona a Gumbani lava ya vo pfuka va pfukela va swipawani mabyala lamaya va xikwembu nteki loko ba va ma9 na va ma10 va va se va ri na xihoko amirini wa vona. Ene se mi kuma ku nkarhi wun'wana loko se ku sungula nkarhi wa mimburisano ku kumeka ku endliwa hansi a swi tekela na nhlokweni ku maphorisa hi va makwenu hi vatswari hi va malume loko hi nga mbalangi uniform
hi vaakatiko ku fana na vona hi vana va vanhu Davisita kambe lava vonaka ingaku na leswi nga fambeki kahle i swa nkoka swinene ku va ku vitaniwa tinhlengeletano ta muxaka lowu se hi nga tiyisisa ku mundzuku lerixaku hi ya le a Gumbani laha hi yaku hi ya hlangana na vaakatiko na loko ku va na swivilelo leswi va nga na swona va ta hi kombisa ku na hina ku hava ku hi ta humelela ku khoma va hi hleketeleriwa handle ka mpfuno wa vaakatiko handle ka swona xo hetelela ku ve na mhangu yo chavisanyana kambe a yi hlamarisi leyi a Dzanini aka Mothupe laha ku nga kumeka wa xinuna loyi a tirha aka hardware yo karhi a nga kumeka a ngheneriwa navusiku a bohiwa hi tintambu hi va ehleketeliwa vo ringana 5 lava nga hetelela va saha ATM va teka ntsengo lowu nga tivekiki minkarhi leyi nga ka yoho swa hlamarisa swinene loko mi kuma ku ka tindhawu ta ku fana na letiya ku va ku karhi ku rindza munhu wun'we lexi kombelaka swona aka van'wamabindzu ka tindhawu leti va kumekaka va ri ka tona a va tiyisisi vurindzi aka tindhawu ta vona swa hi pfuna swinene ku endlela ku ka mindzuku va nga rili hi ku hi mangala milandzu a hi koti ku va hi pfuneka ma vona loko ku ri munhu a ri wun'we swilo leswi humelelaka swi voniwa hi yena a ri yexe leswi n'wi hupaka swi n'wi hupile a ku na munhu loyi hi nga ta kumbexani i le kusuhani i ta kota ku va a n'wi pfuna handle ka swona ingaku a ku ri swona swo hetelela i ku la ta tsundzuxa na ku kombela swinene aka va hinkwavo vanhu lava nga langusaka channel ya n'wina ya G1 Soul Makam ku va hi tekela nhlokweni nkarhi lowu hi nga ka wona vana se va sungule ku tsala swikambelo leswiya swa le xikarhi ka lembe swa Khotavuxika leswi vitaniwaka June exam hi la ta kombela swinene aka vaakatiko hikuva hi va vatswari va vutihlamuleri hi nyika nkarhi aka vana va hina ku va va hlaya tibuku minkarhi yo tani loko ti-radio ti karhi ti chaya ti va ti ri na nkavanyeto swinene ene swi tekela enhlokweni ku na van'wamabindzu lava nkarhi wun'wani swilo swa vona swi nga fambeki loko ti-radio ti nga ri aku chayeni kambe loko vo kota ku va va khodelela nyana xikadyana lexi va nga ka xona ku vana va hina va kota ku tsala swikambelo va heta swa hi pfuna swinene kasi n'hweti liya ya October na November ha tama hi kombela swinene ku vaakatiko loko ku ri ku va kunguhate ku endla mitlangu hi minkarhi liya i minkarhi leyi va hi vonaka ingaku hi ri maphorisa hi sungula ku penga why hi va hi karhi hi lwela timfanelo ta vana a hi lavi ku va hi vona ku karhi ku chayisiwa ti-radio hi minkarhi leyi hi timhaka ta ku hi minkarhi leyi ku va ku karhi ku tsariwa swikambelo swa ku hela ka lembe hi hava vumundzuku handle ka swidyondzeki se ku va hina tanihi vatswari hi karhi hi kavanyeta vana va hina ku va va kota ku hlaya tibuku swi vula ku hi dlaya tiko ene a ku na ku ha ta vona G1 wa vumbirhi ku swi ta vula ku na xilungu a nge xi tivi hi nge voni phorisa ra vumbirhi hi timhaka ta ku swi ta vula ku na xilungu a nge xi tivi munhu yaloye a nge tirhi helo ene i ta va ri na reason ya ku a ni nga ta hlaya a hi raseriwa hi ti-radio hi leswi a hi khomele swona aka vayingiseri va hina ndzengo wa siku ra namuntlha ka khensa swinene Sergeant Rikhota hi le ka G1 Soul Makam channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla mi swi twile swilo swa xiyimo xa le henhla ve le Gumbani ni ta va ni ri kona na mina ni kha ni ti vonela a ni la ku twa aka camera a hi ri na Timothy Miyambo inkomu Fine. I'll do it myself. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.